U nominaciji za najbolji videoklipe neizbježni hit par s hit emisije Hide Po, Danijela Trbović i Hamed Bangura. Štovani posjetitelji, dame i gospodo, dobra vam večer. Učini to ti. Mi bi se željeli zahvaliti, kako to inače ide, našim majkama, očevima, bakama, dedama, našim djevojkama i dečkima. Bilo ih je svima koji su nam pomogli. Hvala vam svima što smo dobili ovu nagradu. A sada zapravo, bez masnih i figa. Evo ovako, ranije tijekom svečanosti Porina su dobili za najbolju instrumentalnu jazz izvedbu Blue Lady Miroslav Sedak Benčić. Za najbolji aranžman Stipica Kalođera za aranžman Cesarice. Za najbolji komentar ili bilješku za album dr. Nikša Gligo za album Zagreb 900. Za najbolji inozemni album klasične glazbe Double Concerto Brahms i Violin Concerto Mendelssohn. A sada? Mi smo ovdje da bi proglasili... Mi smo ovdje zapravo da proglasimo u kategoriji najboljeg videoklipa, spota, nominirani su. Tek je 12 sati, Bojtronik i Denis Wolfart. Završit ću kao Howard Hughes, redatelj Zoran Pezo. Zlatne godine, redatelj Davor Žmegač. A u kategoriji najboljeg videoklipa Porina dobiva... Tek je 12 sati. Denis Wolfart i Bojtronik. Hvala vam svima. Mi bi se željeli zahvaliti prvo našem producentu Zoranu Škugoru i našoj kući Orfej, a posebno svima koji su s nama se smrzavali te noći dok nismo završili ovaj spot. Isplatilo se. Hvala vam. Nemam što dodat, isto tako hvala svima kao i Adonis, naročito statistima koji su se prehladili, noći provodili s nama, hvala svima.